Normal kan yambia kamal ka Nuer TV an walle shanga bakkel ka pay bakkel ron kinna dangro idi jan dangro idi diok gor jeno ban rachi ma ban jo kwen kel chiko na ngaja gwanu ala kwen gweni ba jalat ka ron kinna dangro jan dangro idi bakkel dio je jan ta kon dialten ban me lero de teme re wike South Sudan ke jan gwaseme abdeden yam gwad men gore de nyaw kon kel akwi Dr. Riek Machar ne dial yeb ko yode Dr. Machar de jaloñ ne dial gore jen wode Dr. Riek Machar de jaloñ dundo ngode kan clear information kan na barar ka kuma ye gat kan Africa Union so kon dial lip kon mishit kan mo ngode manta metal mishana lat non amen kwala gor gwad me de lar ye point dun ke jen ta mene ala ku inquiry ka gweje no dong shaje bela de la election kodi ala ne ideal tintere wike South Sudan ge jan gwasme tiga daglani la shinati dawo china chi ko poranta mare wich ka South Sudan jang Nuer do dial chi ko pot no chwa gwini jano kan Nuer chi pot ka rodi na men ne to kontin la jang tie je ngai konan tin kon to ko tamare wike South Sudan ala ku gwini man chablat ke je meniam chanroy medan long gwase dana kan ko diale kan ngana tuok chanroy ko ala kum South Sudan me peno de constitution de tukeje ke de unify for de las ledene wa te tung wan long to gem jene peno de queen kwar de jalat ke karone paywa jen chaade kula nan karuon kina dangro udi jen dangro bakkel ga jama mu nyodo de mecha constitution maniam constitution maniam merode ala chala permanent constitution ala bungon ni men banar kula yen kaje rewde a unification of forces ala integration of forces de ne dial bagmat go haskel de ne SPLAIO kare de ne SSPDF ala pan ko ken ti pala ka tel muto okay main parties ke pan korodien a part kirma yadit kan a part Dr. Riek Machar kan pan kontin kuna focused so micha kan wona ene kan kirma yadit kan kauden ling kan Dr. Riek Machar shirka mangai kon man tamano tel mushal liang kan tournament sign di alte chana latin gote kwana Trenton te kwa dingo Trenton ante right now tel mutokten ala kuma spela ayo katin wuten kan wurka kode ala gote kon tegaten gorge la ka maka ne shangten kuma SSPDF kana kuma dung UPDF wala Uganda People Defense Force ken den dang rawto kono la kuma ayo la ja maka kan ngai kana no Dr. Machar ngodo lo yena so na mekel ala unification of forces tablet ko de ni ayo dial cha kare ko dor ka gona de kena kono tegten anyogba man tablet keje na ma dong dara we mi balar kin ma yadit ko bene dialati baka biyen ke baga bakap ke ba meken baga wotener terkadien so cha ko ngini cha be lat me cha lat ka Dr. Machar la yen Dr. Machar listen right now ka all the political ngade party and no kwer bunu me cha yen and no ka cha yen point Dr. Machar we mean that can pan the alcoken ala kwar ken de yen na ta mi ram je take wing military wing che me chaling me chang e udi chal me bolmel janatal ram gor ba tike de golka ka Dr. Machar metal je de right now she che je kan tamare we je dante tin ke juba duno ko tike de ajan mu kujala ken ala unification of forces charge de lat ka tama me jak election ko charge de lat rewde ala permanent constitution ma kana ko realika kana kon tugan bungon man gorke kana tuk tel mo goro ba queen kwar ba jalat keje so rewde ti akare do bombom no gor ken wode lalet de na kulu woko loñ mare de na kulu goto ko ken ko min ma gor ke lung wa unification of forces man kulu te national army okay ki unify force ken de indi ti mo kan ko realika tel dombe South Sudan ba woni am keje je na shakul me shanga me bokor to ka jen payro ba pay dio ko mene no me ci ne kon te la Nuer me ci ki chodono anu ngani unify force re wida chukir mo yadi chojelok ajen kulte kor dinen kon shumana tam ko lokire kir gwe jen wona ti me cha lalet wi mi da da tel power ko kir dole ko daro ka kuin kware so na me kel mi jago kare wida ti unification of force
kena permanent constitution makan ga kon tugre wi ka South Sudan tel mishal ke kuëny gwene jen lode ko kuëny gwene ngude nane long mera den bogwas me men biya fula ngach men ti kuëny gwene jago chaba pagaje ala men chaba pagaje kirma yadit gure jen go ba kwanya ye jen karwada ko ne yal kono de kwanya tama no cheka joch ne re kontila civiliani ke citizen re wi ka South Sudan juje ka gwene kendia de kono shuren ka panal ka jongle ka western equatoria gwadiality chikirma yadit kene dial chaka juten ne de kula vote ke de kwara no kan de ne kula kwany ko ngeje kirma yadi che de mu pa men dong so bi kan jana bi kanu mu we kor we joram tin tam right now ka jen tam me yes te ga lon ko be kwer be je nyoko me kanaje ko je lalla tok ala dictator di atel mala kana len mi che kuëny kwara che chup ne lo che tak ke de na gwa kwer ka bi ga rek be kana tok den kare ga yo bi kan kuëny bi kan chu latana gwa de mo ba yu kwanya ne ken kono kwanyka ka pade mo dien chaka bulu kwany an gwad ba chu declare jen wo chaja kwany che to gwad mo banate ka another 5 years to 10 years tel mi le roda jen ta dan an la yoske jen ba youth bone kir ba ontama kamishe jen bu kum South Sudan be te correct ngwana tokten so jo me gor jen ode nyodya ka ta election na kuëny kware beje lonko gore latungwan gore campaign no ngayen tindi ala ko la latka ka kuëny kware duno ntama ngude nana longa kuëny kware ci kon bura tena tama ko ngude tenare kur ana tenare ringne kem yadin ngude nagana bogana ke helicopter so tell away tell me shall kuëny kware right now we don't even have to talk about election so tell kuëny kware man gorde ko na lat laman jagwata me ata mbalun Dr. Machar according to information nana chejek jen chawo all the charges chaka drop kaje ala kitedi ale chan madwide all the accusation and o generam kel mishro de realeka kana jechen bor no mat ken medan le rode rewi kenasir no makeli chele ngoken chaka woje lo tele dwerten ban ngoda kan declare already akum South Sudan men right ke kin ya didn't know Dr. Machare free to move and to come out gwada dan chaje yenten ngoda na mo kana ban le je kala radian bi atamal bye bye